Hakapor sau waje ay no paisngi khat sau trek nailar ajabsan layo jingtip bayag Metïap Samla wan prang sngi semle arfin yau senam kerta ubalaha na Jingkieng Byrnihat shwa Umtru hakapor san waje ay no paisngi khat lai trek nailar ajabsan lalap ay gibenta shnong morok dula kamru kabahap ay gibenta ka jala Assam ki bahayang lam ki bor pulet but search and rescue team kidang her sekte ki chaka balalap ay Metïap chong u da ki brio ki ba em da banyak lieng ketsyap hakite ki benta Kuman syukdo way kadaw cinghap chung nalor ketega Jingkieng ampala setiap tip syai hakaba nakaliang bahiyeng bat bor pulit ne wat ki porlok chung uru ki biran lang kimpat kan ai halor kene usam lawan prang sngi ure nak snong nong kendang saiden bala syuyo chung tep bawladan lang bat laingut ki porlok chung u hakapor bu hap nak ketega Jingkieng la antat bamari hap nak ketega Jingkieng ki lat baklan wa Umtru ki laket bak ya u syuduk ketega ceka kat bak ki pulit ka kenuan SRT kidang pelong cingwat asilenter kawa haki benta ke jela Meghalaya. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya